Runmawi TV clear to te chu bei ule angural te kani a Chanchinthar lo clear hawng u ama sain chanchin langsar sualte National Cadet Corps NCC Mizoram Group Headquarters chu Vain Khan Chief Minister Pulal du Oman apisa ahong Horticulture Minister Pusil soivunga hova buyer seller meat sang ni somni le paruk voina neya ropile ni farmers producers company le kisan sei ten thokho turin thuan thlung Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar hun lo taka tinatlentu thlothena chaswal rap thak taka thlennuwa Pawar Wikipedia page athi madakar engmasa chunga updated screenshot chu adar na sahle Colombia marchaklama thlotheina atla a chunga chawngmi som pangate chu an thiveka thizinga hian House of Representatives Peace Commission President Diogenes Quinteriotel Tuna Chanchinthar Kim Changzawh kin ilo thlir chun samangu National Cadet Corps NCC Mizoram Group Headquarters Vain Khan Chief Minister Pulal du Oman apisa ahong Mizoram NCC Group Headquarters sa omto wangin Assam State atanga opturin NCC Mizoram chuan ama pualin Group Headquarters anay vedon ta ani Chief Minister chu Minister te Major General Anurag Vij ADG NER Brigadier GS Aurora Commander Group HQ Aizol Tanen in Komhalin Mizoram NCC Group Headquarters anay tenitura malakdante asoya chalaiten NCC chu phur takin zomse nun kei shuaina tha munan mangse du thuasoi NCC Group Headquarters omna hunma turpo sai ho halin sei sarkarin ramapek thei chuan an hunma chu an buat sei tur thu NCC ho tu te chuan an soya rampo neilhen tura inpek ngai lova lua ho mei tur chiani anti Mizoram NCC unit pali Cadet Sangriat Vel anom meka Group Headquarters ne na anom chuan antilian chhozel don ani Mizoram State Legislative Assembly Speaker Pulal Biak Zaman ZORO Unification Organization ZORO Board say Chin-Lushai Conference voice somthum le palina lalthan hola auditorium manpuin zo fati in pum khat natura ZORO malak na ro puyati thuasoi Pulal Biak Zaman chuan zo Indigenous Identity Card po December ni sompali sang ni somnile palia amange ne lo tlangsar to thuasaya tharum tho lova an movement kalpui mek chu chunzom zel turin cha ani Assembly Speaker chuan zo fate op tu sap hovin Chin-Lushai Conference January ni somnile pakwa sangkhat zariat somkwale pani azo fate raw rela pakhat nuaya omtir tura an lo rel to ti lo tlin ani tak lo wanga ramri siam chopin adai dan rei to wangin zo fate zinga chong ril su khlek hoi her ngei sang zong chenin alo in ang lo ta chet ma se thakhat unaw chul khat kwal na na chu andang lam thui tak tak thei lo ti asoya zo fate chu anom nam huna pianga in ngei taka nung hawa changkhom turin na chabok Chin-Lushai Conference hi inpum khat na ti thupui panganei ni in MZP le MSU shwai tu ten antel pui bokani Horticulture Minister Pusil soivunga hava buyer seller meat sang ni somni le poruk voina neya ropuli ni farmers producers company le kisan sei tenen thokho turin thuan thung company panhiba ka hian voina mi ta hian RMA isit le Mizoram Startup Mission ten thokho turin thu an thlung bok Aizol tapa buyer seller meat ai hian India ram hun sang changin investors le buyers lian tak NAB Venture IRMA isit Acumen ABC Fruits Rupia.app Apple le NSRCL te antela ani hian thlai thar te le processed food te leile shalkonga Mizoram sarkar nen tho ho theidan turkong sang rotna anthena Mizoram entrepreneur Zozik Biofirm Seabreeze Tuibon le Long from the Hills senen thoho theidan tur an se ho bokani he hun man puitu Horticulture Minister Pusil soivunga chuan Mizoram thlai thar te chu chemical tello organic ani awangin a quality a cha in an thisel big ti soin niti ayok in Mizoram chu ginger capital of India apuana wanga lom omati thu soya Mizoram so thing hi a quality a cha a arim atui big wangani ati PWD Minister B.Vanlalchhanchhuahi min chonhu khan leitan le sipir inkar kong pui siam thatna thomek chu amuna endekin durtlang khotlang shwai tu tenen aning kom ngal
B.Vanlalchhanchhuak sokarin kong pui siam na tura sumapek te chu ani dan turang taka manani awangin sokar sumda izai zokin manani thua soya kong pui hi ram helan na ani tiin kong pui siam meka Joint Action Committee in filpui tura mo purna ala chufakin khotlangin kong cha adu atilangani atia tunma avantlang thil en kol sokar ti tur chawa kan ngai na chu kan kalpel to a tuna chon manita anga ngain dimnat sang kan chata hi alom hle atibok Chief Engineer Highways puro binlalrin omale SE Central Circle pularin hetaten PWD-IO thusain zawng tuile selesi in kar siam chatna chu hekong pui tho zorwala tho chan ve ngalani tur thu tarlanani khotlang chhuai tu te poing kong siam dana anlung oi thu anlo soibok kong siam mek widening and improvement of Leighton to Sapir hi kilometer som ni le panga thuini a Central Road and Infrastructure Fund CRIF mangin SLT Infracon Private Limited ten an thok meka tu na chang hundai lote a anzo be se ni Home Minister Puke Sabdangale IPRPNS Minister Pubilal Chanzavaten Community Republic Day lom na a chansin bumi telung oilaw na te an bawhzui Nimin Khan Republic Day lom na a Maupurutu Aizol Bersap Office State Protocol Office le DIPR ho tu tehi Home Minister Office sa thilom sia soipuyan ni a Home Minister le IPRPNS Minister Hovachukom chuan chanchin bumi telung oilaw na le Hqrs to chung changa hun local le zel tura fel faizo karuam man nakalpui tura malak chan ti a IPRPNS Minister Pubilal Chanzavan chanchin bumi ten ruam man fum felo wanga Hqrs nan tok chu puyati thua soi Aizol Bersap Engineer L.Chhakchhuak puyan chanchin bumi telung oilaw na chu puyati thu soin an mani lampo anin chhuile thu te inzil ngai le inchil fiah ngai ate ma an lak thu te soya atulang zela malak ani tur thu le tunhual chuan uluk le film crew zo ka ma an lak to tur thu asoibok Aizol Bersap kay Shwalan Huaya Protocol Office le DIPR 10 hunrem chang masabera MJ Shwai tu te koma soiho ni senti a Republic Day le Independence Day a press enclosure siam zia to ni se ti in som na sem chwa dan po film khur le zol kalpui ni se antibokani Justice for Marina Group in Voin Khan Aizol Marina L.Chhakchhuak an chilthi na chungchanga thudik Highland Putin kawngzawh Marina L.Chhakchhuak thawang ho tu te hian MIFCO na changa kawngzawh chanin Chanmari Millennium Center Dorpui le Vanapa Hall tuala te hunan mga Marina L.Chhakchhuak thi na andem thu te thudik Highland an phu thu le hetwal thi na inham hnoi te anatheng bera cheman phu thu te an aw pui ni wan to angin December ni khatsang ni somni le panga chomada som pakhat le chan ve ve la ina changa chuak December ni som pathum sang ni somni le panga tlai lama MZU khel mual bula thiam hu Marina L.Chhakchhuak thatu chu tan chilveng puya cheng kumsom ruk le pani mi RLP ka ani ti chui chu ani thu January ni somni le pasari sang ni somni le puruk tlai lama Mizoram Police in ṭhutchhuah siama an puan hnuah hemizan lala hian tan chilveng puya RLP ka chena in tuala mi pui thin rim an pungkhom hala hethil thenga hian RLP ka nilo midang inham hnoi anom ngei ringin thudik tak Highland an phu tani Police ṭhutchhuah chuan Marina L.Chhakchhuak thatu nia an chui chua RLP ka chu December ni som puruk sang ni somni le panga a thuzo fia tura ko ani lain hemini vek hian a chena ina changa azwan thak thu le Ebenezer Hospital panpui ani hnuwa a thi zui tak thu taralan ani a hem chungchang police in an chuina report alung oilo mi pui tam tak chuan thudik tak Highland Putin ma an la chho ta zelani Lai Autonomous District Council a Chief Executive Member Tana Laklu Pusilal Somzo alan ṭhlawptute anei dan chu Voin Khan fiah ni in CM thar chuan fiah na apaltlang LADC CEM som pani na MNF le aing si changdun United Legislature Party shuai tu Pusilal Somzo alan ṭhlawptute anei dan hi Voin Khan LADC Chairman Pusilal muantha ke shuai hnuai anei ni a Members som hile panga na LADC a Pusilal Somzo alan ṭhlawptute som panga nein a ṭhlawplo tu pakwa anom thung CM thar ṭhlawp zong in MNF member pariat Congress member paruk baka independent member Pusilal nei khu maten ban an phar ani Voin Khan pulal chazol roite MIFCO chairman chuan Chawngtlai Sapthei Sapthei ching tu te le khotlang shwai tu te akoma an khotlang mi pui eisona pui ber Sapthei chalna konga buaina an nei lo na turin MIFCO chuan thei to pachua don ani ti in Chawngtlai Sapthei chinam hun chang chang te a huna atlo ngal
Pulal chazwal roi te chuan Chawngtlai Sapthei Mizoram Sapthei ching na saber khua an ni a an Sapthei thar hi MIFCO chuan re thatak panga leisak turin ruam man kan kalpui meka sokar flagship a thlai thar lei tur zinga telvelo ma se Sapthei le lakhui thei te hi sokar chuan kan ngai poimo a heng thei pani ching tu te ti beidon kan tum lovani ati Sapthei Association Chawngtlai hian kumkalta sang ni somni le panga khan Sapthei Quintal sang khat le changa velan thar chuaka kumin hian atam zok thar anin beisaya Chawngtlai khua hian chung ko zali le pali omin Sapthei ching tu chung ko zani somni le pasari anom me kane India rama sokardam do in thabik te na National Quality Assurance Standards NQAS a Kolikon Hospital athling thar heti hian Mizoram chunga Sub-District Hospital SDH panhi omzinga National Level NQAS Certificate nei pakhat aum ta ani Dr. L.Chhakchhuak Mission Director National Health Mission Health and Family Welfare Department at changa thudon danin NQAS National Level endigna tling thar Kolikon SDH hian ate na zasum kwale pali point pathum bial an hmone Sub-District Hospital le District Hospital hian NQAS Certificate atan hian te na checklist in ang manane heti hian Mizoram chunga sokardam do in somrukten NQAS National Level Certificate an nei meka tuna hian sokardam do in som pakhat le HWC Subcenter somni le panga in State Level NQAS Certificate nei to in National Level endik na tur an deal meka ni Central CYMA-in chuan Union Home Secretary Pu Govin Mohan an hena India le Myanmar in ramri hungan du lo thu an thlen non So man ni New Delhi Ministry of Home Affairs MHA pisa Central CYMA-in te hi Pu Govin Mohan ho official tanen thole ni tai khan aning koma aning kom na hian India le Myanmar ramri hung chungchanga YMA ngai dan zo ani angin CYMA-in te chuan NGO Coordination Committee thuding lai angin ramri hung hian zo fa te in unaw na ati chia thei don wanga hungri lo andu thule Mizoram State Assembly point resolution lo pomto thu te India le Bangladesh ramri hunga Mizoram in nasa takin ram at sandan le khoeng mazat hung po na om dan te soilan anibok India le Myanmar ramri hung tur hian Border Roads Organization BR Ovin survey ang kalpui mek rualin ramri at seng lupuiten ramri hungin akentel tur an chiat lo thule eng angin nge ang hong don ti in fiah na om lo thu Central CYMA-in te hian an soi bokani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan naktu January ni somthum sang ni somni le parukhian mi pui thlawang hau kawngzawh an nei don MPCC Action Committee chuan MPCC Executive Committee thurel to bawhzuin naktu zirtop ni aizola mi pui thlawang hau kawngzawh huai hot turin ruam hanna an siam dan chuan chan mariko na changa van pa hol ko thleng kong an zo anga kawngzawh chan turan taralan danin diglo taka lengpui airport bulram IAF ne na chaldu lo na lantir India ram hun sang sanga Christian te ti duda na nasatak luar chawzel du lo na lantir le MGNREGA ni Zanin lo na nuai bo du lo na lantir te anni MNF Sub-Headquarters Lunglei Vigilance Department in Saski 1 sahni somni pali sahni somni le pangatnuaya cheng nuai sanga somret le pariat mga sakmek Lunglei District Jail of in Khan an fiah District Jail sakna hi za somni le panga thozo ni in ahun an zo man don lo ni in MNF Sub-Headquarters Lunglei Vigilance Department te hian an soya Lunglei District Jail sakna chu Benjamin L. Chong Vawi Construction chon pui aizol in an thokti MNF Sub-Headquarters Lunglei Vigilance Department chuan soin ju ni som pakwa sang ni somni le panga a na chanin thlasom pani chunga zo turati ni ma se ahuna zo man ani don lova hun po say sak an ngay don niya lan thu soin ZPM sokaring contract na reng ahun taka zo tura niya ahun na zo lo chu po say sak an nilavang tiya anin tiyam na chu engtin nge an kalpui zel don takti hi MNF Sub-Headquarters Lunglei zo na ni diin ahun taka zo tura malaturin sokar chu an ngen bok Lunglei District Jail ay hian thoktu po anin deilaw leti soin sanction po somli ni lain somni le pali chaw thoktu an omni inan soya arang theang pera malaturin sokaran phut thu MNF Sub-Headquarters Lunglei chuan an soyane LPG le POL report ilaw thlisun samangu nimin zingdar kwa le voin zingdar kwa inkara LPG cylinder sanga somnga le pangain vareng te supply check gate paltlanga vareng te supply check gate changa thu don danin POL kiloliters hi somnga le paruk Mizoram chunga phurulu anibok voin khochin
Ikhlir chunzamang State Meteorological Center, Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center, Aizol changa meteorological data thin Zanin, voin hian ruatla lava temperature alumlai berin degree Celsius omnile pathumani avolai berin degree Celsius som parukane humidity chu aniam lai berin za somnga ania asan lai berin za somrukane naktuka Mizoram puma khua achat rin ane Mizoram pon lam chanchin ilo thlir chun zamang Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar hun taka thina thlen tu thlo theina che swal rap thak taka thlen nuwa ro manna siam nia soyom na sahlea Pawar Wikipedia page athi madakar engmasa chunga updated screenshot chu adar na sahle theory pakhat online na ron langa chuan Pawar Wikipedia page screenshot a chuan thi dan chu thil thleng a thlen madakar engmasa kalta khan website a update ni hei hian mi mit ala hle full play ti rin na engamaza ta ting headbook Pawar Wikipedia page athi madakar engamaza chung update screenshot chu adar na sahlea chuminhuwa chuan sai ho na po atop to lowani hetianga thil athlen thein tura thil theite chu hetiang hi ni website hi online data library ni register users se chuan unedit theini confirm news le even related information a host lang puya ma se isolated episode a chuan data hi adik lawemo ti danglam emo ani Wikipedia hian UTC Coordinated Universal Time Mazuya hei hi IST Indian Standard Time achanga dakar nga le minute som thumalha ani antina chomadar som le chanve India Standard Time hi UTC a chuan jingdar nga ani hei hi online na inbiak na thlen tu boy na chanpo ani thei hetu boy hian time zone changa time stamp danglam na hi amo phurtu ani theya conspiracy theory te chuan mi mit ala hle to ani Nimin Khan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan ṭhchhuah a siama Supreme Court en kwalan nuaya mumal taka chui chian kaputa Supreme Court a chawrin na kan neya agency dang engma kan ringlo ti in soi lusun chung te ator pui thu soin agency zongsong te chu anin rem vekto ti asoya chuwangin he thu boy hi apex court ain rol angai ti asoi heng report fin fiah lo te hi ti top tumin Nationalist Congress Party NCP how to Ajit Pawar chuan ṭhchhuah CYMA-in aunaw pathi na hi accident chawani thule politicize ani lo thu asoi a video statement na veteran try to chuan Ajit Pawar hun lova athi na hi Maharashtra tan chuan thil maktakani moina hian state in try to thiam le thutluk na siam thei tak a hlawani chian na thleng chu rul thei ni lova ma seng kim hi kan kuta lovati wan to angin Maharashtra Deputy Chief Minister hi tun haya in than pui nei zo ta ka ne na achan nuwa hebiala azin na hian thlona chong midang pali ne nan thia chungzing a chon pilot te flight attendant pakhat le Pawar security personnel te po antel thlona tlak na mun vela changa entu te chuan thlona hi kangmei chuak in a khu ni in an soi Baramati bula thlo theina che swalati Deputy Chief Minister Ajit Pawar thi nuwa India ram Maharashtra lungai na nasatak au mek Nationalist Congress Party shuai tu senior le state chunga political figure larber Paul Pawar hian kumsom tamtak chung politics sa hun manga Maharashtra economic le administrative mason ko nga po atho hlok le athi nu hian state chief minister Devendra Fadnavis chuan January ni somhile pariat changa ni somthum thleng ni thum chung state lungai na hun manani tur thu puanga voin January ni somhile pakwa po hi public holiday apuan ani to bok Mumbai School zongsong sarkar aided le private institution tapo voin hian kharvekani college le university tapo in academic activity anti top to bok exam le internal assessment tamzok chu sonani online class po tlang point schedule anilo ni thum chung lungai na man hun chung hian Maharashtra ram puma nampuan zar chu angul chan ve in zarani mi puin ti hlimna le politics thil thleng te chu ti to pani USA te chuan Middle East Third Terminal High Altitude Area Defense Battery le Patriot Defense System anda luta hei hi Iran ne na boina chuak thei tura vo ani thualang Iran chuan Israel le US pe mun pui hebiela puba lakna tura be pui thlak ani tur thu alo vo khan to ani he thil thleng hi CNN reporta he movement hian spain mun het zok le Kuwait Saudi Arabia le Qatar no te ven himna ti chakna alan tirani ma se an deploy hun tur dik takero taralan alani lo Hemason hi USS Abraham Lincoln in Strait of Malacca changa Gulf anda le na nen ain mil he heti lai hian US Air Force chuan Middle East ani tam tak chung air exercise nen tumani
Terminal High Altitude Area Defense ta thi ground-based transportable air defense system ani a boruak chung lam chung emo po na emo medium intermediate range kilometers a somnga atanga sanghi ballistic missile chu alodang thayani he system hi bachi manga man ani tlang puya chuta chuan truck launcher paruk interceptor somli le pariat le kang mei ve na le inbiak po na component na omani interceptor te hian radar system hason na chatak tak le interceptor te inzom khom an mangani Third Army Navy Transportable Radar Surveillance Radar ani lo le ANMO TPY2 mangin kong ni in missile at mutsuak thaini forward base sa 1 km sang thum thenga target lak le check thei tura configure ani a terminal mo ta chuan an chhuklai target nei theini turin chunglam hoi atumani mase command control and management system mangin tha thian US missile defense sang nen inbiak po na anei theya chungzinga chuan US Navy longa mutlang lon tak agi system te po atel a deployment site a thlen atanga dakaria chungin deploy theini a atlang puin C-17 le C-5 ang chi cargo aircraft panga phurani Colombia mar chaklama tho theina atla a chunga chuangmi som panga te chu an thifeka tizinga hian House of Representatives Peace Commission President Diogenes Quinterio tel Vanlalchhanchhuahi Beechcraft 19,000 twin engine turboprop ani a nimin chun khan Venezuela ramri kukuta changin okana khopui pan turin ṭhawptute ani Satena inaen kola hi Colombia state-owned regional airline ani a Colombian Aerospace Force in hunah takle service lak chamna mun te thunsom turin ain kolani thuthang omdanin air traffic control hian thlawna changa minisom pani chungin thlawna nen hian inzomna an hlawani Satena hian engthil nge atlak chan asoilova thlawna emergency beacon po activate ani lo thu asoi thizinga hian Diogenes Quintero Colombian politician le human rights malatu atela House of Representative member ani bok Colombia ram chungaral thuamha indo na tuar ta na ruam han big PC sompruk zinga pakhata chelani kumsang ni somni le pani khan hen ha tan hian thlan thlin ani a Norte del Santandera Catatumbo BLIO inatela he mun hitun ma changa tharum thona le boy nei na hong to ani athilai hian House of Representative Peace Commission President ani khati song khatun chama Chanchinthar kan tihchhuah thei te chu ani